Yes, semunange nkwenda ino nkwenderera lawe bali kubanga you are locked on Baba TV ate wakuba nti program tumusaka ekibumbanize kisambira dano idakubanga ojiwuliriza wasizotya embere eri kubisetya omwaka omuyaka byewateekateeka oli kubitaamu sala, you know it is only him who can do it. You prepare your budget, you prepare your script, you prepare jobanga kyonna kyonna odulaftinze mwene yakulaga nti yes kino kinakola kino kidakola kino kidakola mavivigo nagasobola okuba nga gakweyimira mu mbeera yonna najjo oli kutamwaye ntwala obwire buno okulamusa kuba naife abalwaire abali mu malwaliro ni woli waka munange nzikuba nti leka di malaika da Katonda dikunoonye dikunige kamukama aweereza omukono gwe gube nga gusobola okuniga iwozira kyakulya tofa yongera okusaba Katonda ida akufunira nife abali ba neighbors bomana nti eri omuntu yagobwa mulimu obembera etinunje look out for those people okujja mukanisa okusaba kirungi aye ate kabiri okuwa kisinga ino kubanga obo oli kuyamba muntu obo oli kuyamba bulamu one day one time that person will testify on your behalf and whenever Katonda buli bwawulira erina lyongeri ali kuba ali kusanukirwamu those are all blessings abantu tuli okwebuza nti abagayiga bo ngabo bokwegamba Katonda ate ayongera abawo wabwe because they keep on giving and helping others. Iwoli kusiba ko siba oboli kusiba ko lina help out other people and Katonda idakola ki aidabanga kugabira so mundange tumusaka ekibumba okuva ku saisa kitulede okuche paka sawa 5 chikuba bingi ne bibamu tujja kuba ni our God is calling. Musumba Andrew is here in the house tujja kuba mu Christian events tujja kuba mu Bible verse quarter yone idakuba mu so a lot of things are going to debyo mujja kuba ngambona so keep it locked ovao kaje kumbre katono kati then twire no Musumba Andrew our one and only God is calling okuva mu true worship tovao katwire Kagwa alikuona Baba TV program tumusake kibumba obwera mutiba kobanga our God is calling one and the only one muwanguzi Andrew badange today kyo kyanda ulo lero idea ngomu kubasumba betulina betwenumirizamu aba inspires abavubuka okuba nti baweereza kubanga akola bingi aya ate kunkobero is among the many bembonanti you may think that he doesn't have God, but you know, man, church talk about this is so different from what I've been seeing. Kubasumba bandi abenda ulo. Aya buli omu yayetebwa mu ngeri ye right now tumulese atukobere yayetebwa atya ye right now atusewa tukwenda tukobere jatandikire way back from childhood tumane ni javira okuba nti abazaire bamuzala beno atukobere ku nerisingawo. This is his first time okumuleta ndakwira mwera muleta olundi dore time mutono Musumba aye we have to utilize entonene eriwe tujikube tubenga sobola ofuna mu kyapa ku namusaka ababoni ba Baba TV tusanga ino kubona ku TV neyanziza oluganda Diana amina nenda kulamusaku ndi mukama yebazibwe amina happy new year to you too thank you atera nenda kulamusaku abali kutubona ninze Pastor Muwanguzi Andrew ninze executive pastor owoku the True Worship Center Kumenya Road plot number 52 niwankubaire emperekeza walala era wansi w'obulabirizi obwa Bishop Robert Sitio n'abaweereza abandi Kamala ndi Musoga ate era ndi wa Kamuli bwobotu oli kujatuuka Kamuli mu tawuni waliwo ekifuba kyeta Budumbula oyira ku left kukijena Masagali ndi abantu abasenga bayidina Masagali okuva Budumbula okutuuka ewaife webeteena Luwoli Butegere ovuga ku about 10 minutes away while you're driving bwotuuka mu Naluwoli Trading Center waweta waje Butegere Butegere awo kiringa ekisoko mwenzalibwa mu zone gye bakoba eziralengera yaja zone gye banzalamu baba wange bamweta Kikuni Fred Muwanguzi akaliwo amina ni mama wange Katonda amukumi ataidi Yesu nze ni mama mwebale kuza ni mama akaliwo bamweta Nola Nambi Muwanguzi banzala ni bananga abandi 8 ndi mwana wa mukaaga amina ate twena tuliwo
bakulu bange baliyo ni bato bange baliyo. Yes, awo ne bwetwenza okutandikira mu buto obwo. Otegeera otya Katonda mu buto obwo wali oweereza Katonda ozaalira mu family yali abalokole ya abaprotestanti abakatuliki basiraamu. Baba wange yali mutamiivu ino va kuba n'abano omwenge. Odi okwe yalokoka. Yalokoka. Okay. Baba wange yali mutamiivu lujuju lududu anu omwenge yagwa ni kungira. Chemba ejoko bandi lujuju n'omuntu anu omwenge yagwa kungira ya becoming ekintu ekitategereka. Oh sorry twebaza Katonda ati yavaayo. Ate nga yali azaalibwa dada wange nga yali musaada mumanifu wakitiibwa ku kyalo. Yes. Ayo bino eby'abaana bibajja ku isomero bayonooneka. Baba wange yasoma yajja ku Busoga High Ekamuli yamala yavaayo yayida ku MM College Wairaka. Okay. Wano pera neyo yebava yafuna ebikoosi byamwonoona yatandikira awo yasika embeera n'empisa de yasika eno yadiiza ku kyalo. Buti otegeera otya Katonda okulire mu family ng'eyo nga muzeeyi lujuju? Buti maama wange yabona nga baba wange omwenge guli mu malawo. Yamufuna nga already anwa oba already yali tanwa? Yamufuna nga anwa. Aye yayonooneka ino kayinga amaze omufuna. By then yali nga ali mu ako understanding ako obuntu. Kati maama wange ne yasooka okulokoka ndowooza mu mwaka gwa 9 na mulala 92. Tiri mukulu ino. Around that time nali ndowooza wa myaka 5 oba 6. Okay. Kati mama bwalokoka yakoba ekanisa etandika okumusabira ku lw'omusaada we omutamiivu. Mali yali asabira mu kanisa ki? Kanisa baali bagyeta Naluwoli edi eng'ekyusa amayina. Aye mu kiseera ekyo yalina Luwoli Evangelism Church. Sawa ne bagyeta batya? Buti sawa dino bagyeta Naluwoli Christian Life Church. Okay. Esumbibwa omusumba bamweta Elifazi Bateganya Julius. Okay. Aye mu kiseera ekyo omusumba eyaliwo baali bamweta Kwagala Benefansiyo akaaliwo. Okay. Tonda ye bale mukuma. Yavaawo yasumba ino mama ni baba awo yavaawo waira omusumba baali bamweta Katuntu Benoni. Bitiwe mama bwe yalokoka watandika okusaba. Mu church mu myaka egyo gy'obuto kiki kyewali ng'okola oba mpegano nze mu mwaka ogw''92 baganda bange Katonda yabeeta okujja Sweden basatu. Okay. Aye ti baba wange tinabazaala mama wange yali nga yazaalaku. Okay, yaide already nga kati mukuba werekera baali balijja kuninira no ni Kenya. Twabitooko nga tuligema baasa nga mukulu wange omwana omukulu ku mama bamweta Butera ba Adam. Abe Busesa bamwidinga Brown. Okay. Mukulu wange. Aba muganda wa Lukochi Magezi bo bamwide RDC. So tuba tuli kujja tuliwerekera ku baganda bange bande kanze ni muganda wange Ebusesa mu 92. Muganda wange yatulemeraku mama nibo yaveera werekera baganda bange nairayo. Ife yatuleka Busesa. Ai nze yandeka Busesa yaira ni muganda wange andiraku. Kati nze nasigala eyo emyaka nga GTS 92 paka ku 94 ngawaku. Kati mu 94 ngawaku bwe nali eyo bango banga ati aye imwe bali wenali bali basiramu my brother. Aye nga bakoba ati baba wange mama wange mulokole. Buti ate ujewali for those 3 years bali ba. Neyo yendi kukoba. Je bali abasiramu. Nga basiramu aye nga bandidusanga ati aye mama wajanga wasaba wasala. Be nali tisala nali tisaba ngamba waka ngoba bwa waka tuwa bakuna kinikite kikoba ati kanje nali muto nali mu myaka 5 mukaaga yes mutima janga basala bakuleka waka bali basiramu abatasala. Okay. So dada wangazaala baba yafa mu 94 nga guwako banko bati ndija kuziika dada bwe naira yena Luwoli ebutanse Ekamuli ebugabula tyayirayo Busesa butyawo nayagaana nga baba yalokoka. Okay. Yegaita ku mama butyawo batandika otutwala mu church era Naluwoli Christian Life Church twatandika ojja mu church nga nifa abaana mama awo nga batandise omuwa bukulu bw'abakyala mu church atandise okuba active mu ministry era nga batwidinga abaana ba mama kanisa omukulu w'abakyala. Okay.
buti yawe ekirabo kyange kyatandika okuvaayo ndidukira mu 95 nga activities wakolanga mu church ngo kali mula mtu byakwemba bwemba bwa Sunday school mu biseera ebyo tidali organized ngaye na kudino weddiri nga batwembesa bwa bwemba Sunday school akamulya kato Sunday school akamuli kato akenimiro ya Yesu nga tuba tumaze osabaawo otegeere likatonda obondi kukwidira bwe tumala omukukulu ogwo n'atandika okutemanga emigogo waliwo crusade yaida mu 1995-96 waliwo omuweereza gwe baleetayo ku kyalo crusade yaba y'amaanyi no maama yaba involved nga bwali omukulu w'abakyala mu kanisa kati negomba ino omusumba ole bwe yali akola ki abuulira gwe baleeta ate nga bamuteera wakatuuti kati yaaniina wangulu n'ogwali omulundi gwange ogusooka bwe twalira yeeka twazaninkirizanga nga tutema emigogo naaniina wangulu ate yalina interpreter nga ze nanfunayo omuntu awo nga ngo ati bwendogera ati ngayira mwati kati awo natandika okuba n'ekiniginiga ekyokuba nga nkoopa mu bigere ebyoyo nkoopa ensi yonna nagweringirira okuweereza Katonda ayina okukoopa abaweereza mu kanisa nali mukoopi mulungi ng'omusumba bw'asaba nga ze na bwensaba buti that wasn't bad as a child. Yes, kati mama yabanga yafuna ekirabo ekyobuulira enjiri aye nga ayenda ndege oluzungu mu P6 yawo P5 kati nga akoba ati nze tyasoma mama aye njabuulira enjiri ndikiriza mulenga njabuulira amawange enjiri aye mwana wange niwe gwenje otambulanga naye nga nze ndogera lusogo oba luganda ngoyiza mu luzungu kati oluzungu olutegeera olumukyakumeka naye mukyakutankyamukaaga nga mama otegeera bulungi ate nga balwa makuuli kamuze wali osomera wa eyo mukyalo somero ki butegere primary school navaawo najja ku Kamuli Parents Maria's Care buti mama nga ku mwezi obwire nga batumaze okufumba ekyeigulo tukyeimawo ku mwezi nga atandika mukama yeebazibwe nga nkoba praise the Lord ndikumuvuunula ndikwiza mu luzungu babuuzaako mu linnya lya Yesu nga nkoba I greet you in Jesus' name ntyo ekintu ekyo kyatandika okukula muki munze wenatuusa emyaka the more you interpret the more the Holy Spirit comes on and takes over kati mu kyaki nayingira kwaya okay mwana iwe nali ntendereza nga ntendereza era enaku dino bwendirayo mu kyalo mu kyaki yaife ni bakoba ati omwana ono oyo omwana yatenderezanga mu kyaki bankola ku reference kubavubuka abali mbachi lwawe kakasalo sobola otuwako aniwe dwadakika yasikatono kati nayembanga yanwanira entalo zange nedaliku tuwe muku akapera katono musumba abandi tibadindi n'abasumba bona basooka kuba bembi bembale baba basumba balowooza ndi mubulira bubulire bwanjiri ngero buzi naye mba erinnya lya Yesu lirina amaanyi nti erinnya lya Yesu lirina amaanyi erinnya lya Yesu lirina amaanyi bwenjogera kulinnya emirembe n'enfuna erinnya lya Yesu lirina amaanyi kati naye mbanga nembedo nedatulokosanga kukatuti nga bajja kugundi crusade sedo those songs ate nga bwenemba kuno tibakademba makanisa erowaye zena tidi lwaki ate balowooza mbu music yakyuse ino mbu wakabi ino buti ate ti wakabi oidinga eriene badobo nango omuntu gwayemba dirimu omoya someone wasumulwa ana twireyo kunone eyo enembedo de twatandika twayembanga abantu balokokanga just because of olwemba engage bali balwembamu tugeze ku have much we are advancing but at least we should look where tulinga kukweno je tuvire those songs by the way nungi you know enembe dali mwensa ekinusa ekyobulokozi batankoti nga bubi aye bolingirira olwemba de twayembanga nti sirida nyuma sirida nyuma sirida nyuma sirida nyuma ngenda mu maso there is a way to push it keeps on ringing in your mind so like do what you call it you're like I don't nendo Diana o comparing olwembo olwo twayemba ni luno kona endongo ya Yesu Martin Seku Martin yeah those songs are nice luno lwemba luno kona it appeals to your emotions. Yes.
ayo olwembalule sirida nyuma, it appeals to your spirituality. Yes. Because omuntu wako, an inner thing. Yeah, it's an inner thing. It's more than just singing it's more of the message that is transformational, but also you're making a commitment feeding in the song. The spirit. Yes. Kuba omuntu bw'akoba ati sirida nyuma alikola commitment eri Katonda. Yes. Ndidukira olwemba lw'ekisoga lwe naye banga. Omunwa mutonzi. Kankwembere mu kanonga bwenkemba abasumba basituka era waliwo omusumba bali bamweta Isanga. Nalwemba. Yankoba ati oyo omwana oyo ali kw'ekyendawulo. Era mwida akibona. Yafa. Naye yali nga dada wa bayikiriza mu church yaife. Yayogera in a prophetic way. Yes, naye mbolwemba kandukwembere mu ngangoba nti kandaire ndaira Yesu mulamu ndaira kandaire bana ndaira Yesu mulamu ndaira nakoba nti Yesu yamponya tikayisa mwenge tikayenda n'abakoba ekyasinga ngasanisa abantu ng'abakoba Diana walokoka nga yoira moti ndaira Yesu mulamu ndaira mukuva chidi ndaira Yesu mulamu ndaira wavaawo waguluka ndaira Yesu mulamu ndaira wajja mu mwenge ndaira ovaawo waguluka ndaira mulamu wajja mu bwenzi ndaira Yesu mulamu ndaira Diana walokoka ndaira Yesu mulamu tisobola kanisa ekidi ni Katonda chidi ni woluno chidi wena goberere kati nga tumalaga takobati mukuve bwoli bwirira obulogo buli babusirubo akembaako kankolanga bulungi era nga bweko byoyo omusumba Isanga twakimweta apostle Isanga. It's okay tufune boko break internet then today it's just the beginning to kaja my soul this I want to know but what God will give us is what you take. Pick a word, it will be enough for you for a day. Tova okatwire. Yes, olikulayira oba tolikulayira batukoba kanwa katonze omwanguze embanga ndaira Yesu mulamu ndaira. Speak a word unto yourself and it shall manifest. You are a prophet or a prophetess on your own. If you say it and put it into practice ate wakisabira it will manifest one day one time. Kama kwa mukisa tuli wano no musumba muwanguze yakoma yo musado oyo namubona nga politician namubona nga alikola oh my God soko tugumikirize muku aida tukobera nga tumaliriza biriga magana bitya. Don't worry, but right now is a man of God filled with the Holy Spirit eri kubanga to leading us awe no musumba bamwayemba ngene embedo. Was there any manifestation? Was there anything unique about the way you used to praise and worship him at that moment? First of all, bona abandi diena luwoli ebutansi ekamuli ni wano mu kibuga eky'Idinda bayidi nti omukono gwa Katonda gwandi kuno obukulembeze. Amina. Nali youth pastor, youth leader mu church yange y'omukyalo twamalanga ekanisa ayenganize nkunga abaana okumala n'obusa kanisa yave yali yaisubi tumala ayenganize nkunga basomi bananga abaana myaka 16 17 18 twasomba obusa twamala twakebera isubi okusereka era nga ife kanisa yaife bategera ati muwanguzi Kawuda babirye Julie abone benakula nabo Martha baliyo era bwe tweyagana tukoba nti we miss those moments when we were growing up. Katonda yani musa nava kuisomero okusoma naida mu kibuga eky'Idinda. Bana Katonda bwantola mu kyalo yandeeta wano Idinda nali ku St James awo. Bwe nali ku St James musini ya one bampa obwokukulira abembi nganemba nava mu kyalo nganemba nganize mu Scripture Union. Omwaka musini yatuba nkoba tuninze prayer secretary. Ogwaira kuna aba deputy chairperson Scripture Union. Musini ya 6 ninze nali chairperson Scripture Union. Bwe maliriza senior 6 bwe nali mu senior 6 waliwo omuzungu bali bamweta Pastor Terry Minister. Ndikwenda moment ya salvation kubanga okukulira anda omusumba n'okukubanga you praise and worship tichikufula mulokole. When was your real salvation? Ombuzize ekibuuzo kirungi. Mukuvubuka waliwo omuwala mu church gwe nakwana ngandi mu church ndi malaika edireta abasada mu church bana musindika abana abo wala mu church abakyala baba mu church abasada bagobera mu church balokoka noza nejo tuli nali mu senior
I love nali that. mu senior 2-3 mu adolescent stage awo. Yes. Omuwala yati yali mulokole, omulala yajja mu church. Nga twagana na ku Nayikondo. Tiyali mulokole. Yeti yali mulokole. Checha mutwala mu church. Abasinga ba judging ngambu idea mu church lwa mulenzi, but unfortunately it was not true because paka olwalero mulokole awereza in one of the churches here in Jinja. Okay. Yali wa kuchalo kati omuwala yankubya ine emigo. Ayenga jiba koma kunkuba emigo. Jenkoma okweyongera ewala n'omuwala oyo. Okumugoberera era awano wene ndokobera abazaire abalokole. Nti ekibi tibakigoba namboko. Okusaba okuliisa ekigambo abaana baife Bible yekoba nti kuliza omwana mu ngira gy'oyenda abeemu bw'ali kulatali givaamu mu kitabo ky'engero. Guti nze bankuba ino olw'omuwala oyo kati mukunkube ino lulala baba yali baba wange nga wafuuse na mukaire wa kanisa abona buli kintu kyebagezezaako okukola okunemeseza omuwala ono kidemi yandeta yankoba ati Andrew ndidi niwo omukulu w'abavubuka ndidi nti oyemba ayi walokoka baba wange namukoba nti nalokoka yakoba ati walokoka oti nga nsobola obigaya namukoba nti ninze nemba nalowooza nti baba akomyawo bwe yajja mu church nga akoba ati bana abaweereza abaana baife abasinga ti balokole tulowooza nti balokole olw'okubanga ife tuli balokole tuweereza wano ayebo ti balokole era nenda ababuuza okulokoka niki era olokoka otya atambula atya kwolwo olunaku lwena lokoka kuba babuulira enjiri batukoba tulokoke kwolwo nayikiriza n'omutima gwange nayatula n'akamwa kange okuweebwa obutuukirivu bwa Yesu Kristo. Gwali mwaka gwa 2024 wenalokokera nga baba wange mwene nakikulembeiremu. Ekanisa yona yakisemba nti abaana babaweereza bona bateekwa okukonfessinga Jesus Christ as their Lord and Savior. Era awo n'okuyida eno kuki ni wano okumpa. Yeah, I was baptized bambatikiza n'amasagali mu River Nile. Era omukai oyo omusumba gwenkobye isanga ne yambatiza. How did you feel? Nalina amachati mangi. Machati ki toli kugatukobera oli tukobera. For some reason nalowooza. Mbu banambatiza wajava irobozi mu igulu likomeje. This is my beloved son of whom I am very pleased. Teacher, wow, I was expecting that to be said about me, but it did not happen. What about inside? Yeah. The silent voice. Nzendaba honest with you. It was more of like peer pressure. Bale bachikoze zena bachinkozeku. Yes, but it came afterwards. Okay. Natandika okutegeera the significance of the baptism. Nti obulamu obukaire babuziise nzuukire mu bulamu obuyaka obwa Yesu Kristo bwe ndina okutambuliramu. Wow, that was great. Ibona Baba TV. Muna osabye emyaka n'emyaka but you've never taken salvation. Okusalawo okuba ekitonde ekiyaka, okwemba, okusoma Bible tino okulokoka. Yakoba aida kuida atwale ababe. You have not yet identified yourself as one who is going with the Lord. So bw'olyeyo noni omusumba omukobe mukama wange tiatulanga nenda kwatula this new year beginning. That is the only way you have to go to survive. Kubanga embere kuba omulokole nembere kuba atali mulokole dibadanda ulo nze ndale nizo kuluma ate nga wene eri kuluma ayate eyange eba subsidize okusinga ate kali ekisa kyolina mundala oleti kyabana kyanda ulo ni kukyolo wundi oizo kulinga some of them bakoba aya abalokole bona baliku bo yena azira kyakuli azira ki but my dear at times ife tuli kubitamu ekyo nga tuli kujja kuidala erindi ayi wali kubitamu ekyo kabiri oli kuika wansi. Me, I'm going through that because I'm preparing myself for a promotion or to have a testimony. You can't have a testimony without testifying. Onako bangoti abantu banendala yanuma banana sibanga endala ngoli kwizamu ali kusiba endala sawa. So omusumba oikiriza Katonda otandise otya olugendo olw'okubuulira enjiri. Bwemba mu kanisa nga ndokuyike kanisa kyeyo. No, Christian Life Church away from you're still in that church.
aye nga ndidange n'okusoma ku St James n'aba mukulembeze mu Scripture Union. Scripture Union eyo yatutambuza ino nga tukyalira amasomero ag'endawulo mu Scripture Unions. Era nga bw'abaawo jinja esese erikola Scripture Union handover party beeta abakulembeze ne bamemba ba Scripture Union ya St James twaja. Ekintu ekyo it introduced me to very many people from different churches. Waliwo omwana omuvubuka bali bamweta Egesa Stephen. Egesa Stephen yali mutabane wa Pastor Adundo Alfred ku Nile Baptist. Oboja. Naye asooka oba mukwano gwange. Owundi mukyala bamweta Damali Manyindo Mirembe. Ni director wa Sunrise eri across the Nile. Oyo yangayita ku mukwano mwani n'abamweta Ivan Mukulu. Pastor buti mwene Zabuli wano kuiganga road. Zabuli OGDA. Zabuli Yes. Abantu abo twatandika nabo ngaye bo bakulira mu orphanage. Mu bazungu. Nga kayi entegera yaibwe yenjiri eri kuwangulu kukuya ifeebo mu kyalo. Buti nababona ngengeri gye babulira mu enjiri balaga firimu da Yesu ayenga ife ku kyalo wa ife tutubonanga ku firimu ya Yesu. Nabakwana nabakoba nti banna tutwale kukunga mu biseera ebyo bazira na project nga balina gano ga TV aga kabina. Omwana mulala mukwano gwange bali bamweta Francis Okulu lulala yasitula ku TV obwo twaja twalaga firimu ya Yesu mu kyalo abantu bali bangi bati. Kabiri twalaganga ebi Nigeria byali kwawo nga bazaana ino ku Irogo n'engeri Yesu gy'amalirizanga na wangwire. Abantu bailoko kaino okubitamu ebyo abantu begayita ino ku church kati ekyo kyanandula mu kyalo as an evangelist. Abantu batandika okuntita pastor nga tifuuka nga pastor. Ati pastor mungeri oluisi yakunsungiriza ku isomero yakulanga bukule kunze ate Katonda yakinweza. Bwena malasini ya 6 mbazere bange bali bavino nikwenda aja ku university nzira sente omuzungu mulale yali yabulira ku Scripture Union ku St James yandagana ku Main Street. Ensi yankuba Diana ensi yankuba natandika owereza omwenge ngatendi mulokole nyawerezanga wa ku Kabindi iwo oyinza oli muto ku Main Street ya waliwo ekifonga bakyeta Kabindi njite na myakane ejuru akwebuzabuza ngano ni ekyokukola nenda nfuna obusente nje ku university nano ni omulimo wali nasoka nawereza nasoka nawereza emmere ku restaurant yali ku Iganga Road yawo nga ya Musumali. Aibananga mukambwa achunga duko omuntu olundi yanduka nakoba tika mulimo nabireka kwolo lweni nano ni omulimo nafuna ku Kabindi. Omukazi wo Kabindi namukoba nti aye ndi mulokole nsaba ndeyenga nsimule ayotange nesamwenge kuwereza yakikiriza yakuyamba nali nakakola wena ku ibiri mukwano gwango idi eri emikwana emizibu omukwano nga nkobambu wandide wankoba oti nzira capital nakuwa capital kuba chapati ayo oli mulokole watu waida mu kuwereza mbala yamala yakuwa ate kogeza so aye kato wali wazira chandawulo yalikobera waye kati mundu anivaye wano idatwire wano ayeze ekisandisa kuna abantu asima akuwaire mwenge nibwo musaba sente nibwo musaba capital nibwo musaba ekyokulya. These guys will not give it, they just can't provide you akoba bakuletera okurate abo mukoba basobola okuwenziko okuzika ayenga tebakuwaire dabuida ndabi nze chantuka kwano when my mom fell sick chantuka kwano nakoba it is better you take care of my mommy right now than ingafire kuba wabafire either there is no money or there is money mpabijja kumuzika. Ekitegera so banaye otulabirira abantu otusotera okuba n'emitima try to do something in the right time and to the right person. Kwa mtisingali yako ayogeira atu yakuwa you say okay. So oviro otya mukutunda omwenge tiwayegerayo kunwa mwenge tiayiga kunwa mwenge. Yes nafuna eisimu okuva omuzungu eyabulira goyagana ku street. Yes yabulira ku Scripture Union nganga ali mu high school yankubira nga ali kwenda alina abazungu abayidi okubulira enjiri ayenda interpreter. Wow naja ngagaba mutwalo olunaku ayenga wale ku Kabindi babaire bampe ku midit Katonda wa mani. Wow nakoba nti wena wazungu wala wali mwiru ekyavaamu nga yo muzungu oyo ni mukazi we bali bamweta Pastor Terry Nesta. Yes. Kanisa je yalina wanu bajeta Acacia Community Church.
yankoba ati ayenda kunzaala ni mukazi we mbe mwana wayiwe bankoba ati ayenda okwirayo okusoma nti aye ife tuli kwenda osome theology tutujja kutwala mu kintu kindi bantwala ku seminary nasoma degree mu theology ku Uganda Baptist Seminary. Ku Uganda Baptist Seminary nasoma bulungi ino bansigaza eyo ku seminary babeeta ba adjunct professors omwana asinze okusoma bulungi bamusigaza yabanga asomesa ebibiina ebisookerwako bansigaza bwe bansigaza banfunira sikaala ey'okusoma degree ey'okubiri mu America era mu theology mu itendekero baliyeta Southeastern Baptist Seminary nasoma degree yange ey'okubiri gye beeta MTS Masters in Theology. So aye nga nkalimala ku degree yange esooka waliwo ekyetaago ebugembe First Baptist eri Budumbuli awo ku kiguudo kya Savers mu 2009 bandeeta n'emyaka 22 and I became a senior pastor. Bakweta bwete mu biseera ebyo waliwo abaganzi mu Methodist Church Pastor Muhumuza. I was the youngest pastor in town. Luniririchi lo wali wenumiriza by that moment because I know bo akatandika obuweereza eri ekyogeme ekigambo wakoba kino kifiira ku ntu bantu ala wano ndakibulira baba kutwala wandira wabulira kyene ekyo that verse used 1 Corinthians chapter 1 verse 8 and 9 ekobenti God who called me God. Okay, 1 Corinthians 1 verse 8 chapter 1 verse 8 to 9. Yes. God who called you into fellowship with his son Jesus Christ is faithful. Amen. Ekyawandikibwa ekyo kyayogeranga ninze kyangumya nti Katonda eyandeta mu kuyisa ekirala ni mutabane we Yesu Kristo. Yes. Mwesigwa mukobero yali Katonda yakweta yena Katonda yamweta eziragwataye okuyisa ekirala ni mutabane we Yesu Kristo mwesigwa. Amen. Abantu batuyuwa emikwano gituyuwa ayi Katonda tatuyuwa olw'ensonga nti ye takyuka mu kitabo ky'Abebbulaniya ensula ya 13 olunanto lwa 8 ekoba nti ye takyuka ni ye yesterday today and forever. Amen. Amen. Okawulire iliyo kemukava kwogera kunaidukiranga kale kwogera ku trust. You can't trust a human being. No. Your husband can let you down. Your wife can let you down. Your children can let you down. Omuntu gwosobola okwewa abalwaki stani ono omuntu mubino ekidajja atawe embeera wabanga you can trust your husband nga omwenda n'okusinga bwe weyenda you yourself as an human being. So ojoko yaganda you are worshiping almost the man instead of worshiping God. My dear, my sisters, my brothers, this new year make sure nga omuntu go trusting ali Katonda. Others you can love them, you like them, you do what, but trusting someone God is the best of all things. Sumba tunatera okubanga tunatera omaliriza. So otandise okubulira otandise otyo oviro otya okuveere mu buweereza obundi oyagana ne bishop sityo okubanga mu fellowshipping am kanisa ndala. Okay, bwe nali ndi kusomba mu First Baptist Bugembe nali muto. Okay. Mu myaka ayi ni mu mwoyo nali nkali kukula bulungi. I think natandika osumba nga nkali kutuuka nakola ensobi ningi. But of course era bito you know kuba whenever you are upgrading you get ku nsobi and the earlier the better also. So ensobi edoda amalirizanga nvirewo First Baptist. Mwali muko tutukobera ku nsobi dabwenzi. Tutukoba nti musumba wali so perfect nti tuwabonanga kukuba baba wala bemwawerezanga nabo mukanisa ngani kwawo ni kutola kole gwo tukobeire. Ensonga eyo kubanga abo tukobera ensobi edisinga okubisobi disinga kuba kwendagana you know. Ensonga abasinga abe Budumbuli nabe Bugembe bayidi ensonga tidali dabwenzi. Tidali da wibi tienze tuje mwendende ensonga aye nenze otukobere ku your relationship you know ogema omuvubuka emyaka eja adolescent ogemaganya Katonda no gemaganya your demands you know demands singedo nakulizibwa mu maka nga batutayire mu ekintu ky'okutya ekibi era n'okutya abawala
era nga bwe bakugema ni bwe babaluwa evviiro ey'omuwala gwali musango nagwo kyekigeza emyaka gyakupita waviiramu awongeza no but I told you nalina girlfriend era wagirote yeah awo webuliza ekibuuzo bakukuza nga mutya okubaako embeera yona nagyotaawo etali nungi tuli kuyingira mu politics niwe omu ku basumba b'embaire mbona nga mu frontieringa mu pate endala wano mu Uganda ndi mukyala mulokole tidi oba wendogera ityenda kukyogerayo. Now when you say that you are brought up nga you have that fear of a sin and we have been seeing you fear of the sin oba sin oba what I got to kubona ngo vayo nga among the people who raised the flag in Jinja nga as an opposition kind of atengo oli mulokole. Yes. And some people are like bino bigemagana byombi twendo tutangaze kukwao. How do you kubigemagana byombi okusavinga Katonda nokubanga in leadership you also they among the spearheaders? twena abantu ba Katonda nga ebitonde bya Katonda twayetebwa to a calling of service. Yes. Okuweereza abantu okuweereza abantu okusobola okuba mu mwoyo kusobola oba ni mu mubiri. Kyova obona Bible ekoba mu Bakolosaayi nti whatever you do it as unto the Lord. Whatever means ekigambo whatever you do oba politics oba ofumba mmere oba otunda ngoye oba ovuga boda oba ovuga taxi whatever you do kikole ngaali kikolera ani Katonda. Yes. Abantu abalowooza ati politics kansokere ku ekyo nti politics tiwa abalokole ati wati baloka tosobola gamagana politics ne obulokole kyabulimba fetu bonanti kibati kida be kyabulimba. Daudi yali nabbi ate yaba kabaka ni Sulemani ati nabbi. yes Prophet. You would say the king is the political office and the prophet is the spiritual office. Okay. And why was he? To serve his people. Aye Diana Bible yekoba mu ningo eya 29 mu kitabo ky'Engero olunanto lwokubiri nti ababibwe baba mu bukulembeze ababibwe baba mu bukulembeze olikulira Diana. Yes. Ababibwe baba mu bukulembeze nti abantu balira ino era basinda mbwaya abatukirivu ababi batya abakozi b'ebibi. Yes. Mbwaya we have beautiful and ugly. Ababi abakozi b'ebibi. Yes. Mbwaya abatukirivu bwe baba mu bukulembeze abantu basagambe era bakulamkulana bakulembera n'obwenkanya. Yes. Yes. Waliwo oluniriri olukoba nti righteousness exalts a nation. Obutuukirivu bugulumizisa ensi. Amen. Mpegano iwe nize tukidi nti ife abalokole tuli musana gwansi. Yes. Ezira kunaanya tadooba kayi yafundikira ku ekiibo awo omusana oba toligubonesa. Yes. Mpegano nze lwaki ndogerera abanigirizibwa nze ti nenda ensonga eno gitole ku nupu NRM FDC ayo olingirire bibiina biti abanigirizibwa n'abanigiriza. Yesu yayemerera wa ku nsonga y'abanigirizibwa. Bw'abanga mu Luka ensuula ey'okunaako nti omwoyo wa Mukama ali ku nze okola ki? Okusimulula abasibe, okununula abasibiddwa, abaawambibwa okubawa eddembe. Yali ategeeza baani wavaayo okulwanirira abanigirizibwa ndi ku side ya Yesu abasibibwa abali kubisibwa obubi abawambibwa mu drone n'okuvumirira abali b'enguzi okuvumirira kibi omulimu gw'omusumba kuvumirira kibi aye wuliriza Diana. Yes. Ndi ku side y'abanigirizibwa kubanga ni side ya Yesu. Side ya Yesu yakwogerera baana mwandu bebayiba ku amataka bebayiba ku idagala lya sirimu. Kino nkibuuziza kuba eri yali ku TV yankobya ati omusumba okimumbuuliza kubanga ife abandi tubona nga ti kirungi abantu abalikeyananga abaate wajja ng'oli musumba kiba kiboneka akwizeemu ensonga agikukobeire ye aliyo ku bano ku luyi lwa Katonda tali ku luyi olundi era bw'aba avire yakoba nti eno ensonga omwoyo abamulaze nti eno ensonga entuufu. Yes. Ekyawandiikibwa kyenenda okubalekera kiri mu ngero
mu lusoga bakyeta ensambo. Eningo ya 27 engero that's Proverbs. Yes, Proverbs 27 verse 17. Yes. Eningo ya 27 olunanto olwe 17 lukoba nti iron sharpens iron, so man sharpens man. Okubangulwa mobe wa mugaso. Ife ku the True Worship Center omwaka guno tuli mu kuwagala. Wena ida tukuwagala. Amina. Yes nyabo. Banange tuka ku True Worship Center ekigambo kiriyo kyenabendeza kuti ekigambo kiriyo nti omuntu nibotamuwa kintu kyona kyona ngo omuwaire ekigambo obo maze kwakuba nti amazima gali tufuula abeidembe sitani atwesibirireku ebibi bitwesibirireku because we don't know that there is word in power. There is power in the word. Okitegera nti bwaba kusomesa ize ekigambo you have power and you have everything. Eva jeta is it 1 John chapter 1 verse 1 to 5. In the beginning it was the word and the word was with God and the word was God. Botegera ekigambo go to True Worship Center. Oh my God toja kwedusa. Amina tuyanze gewe bali kutwagwire buno okwikiriza okukyaza program tumusake kibumba. We shall bring you back for more phases. Kuma mutiyende by introduction. Thank you. Twakolera tutandise buyaka, so we shall bring you next time. We have a lot to share with you. Thank you so much. Mukama akuwa omukisa. Thank you. Akuwe na buli kimu what you feel you love so much. Amina. Happy New Year again. Omukyala muna mukize. Balamwisa Mama Praise Nathan. Kubanga yakobye olujja ku TV I need it to look like this. Ate omukyala kasitaba akonye mu nothing much. Ate abandi dio okuva ebugembe nalinzira kunaita my Mama Praise akoze omulimu. Mama Praise. Nerengeto oti gongolo isanga. Oli kubitiriza ate buli bwabitirizo ibyebirira. Ayo mulina lyali tubisazamu. Ndikuwawo lwa bulungi bwa Mama Praise. Yes, thank you so much. Tulikuwa ngatekateko kujyamu break what now tuze tudatandikira ngakoba nti the reward of the sin is death. Oyinza obutafa immediately ayebivamu mu kibyo. Oyinza okweyagana ngokuba singa Katonda ndise singa biro onafa. Fight very much olunakulona nobenga olwana nga tokoze kibi ate bw'okikola tosula nakyo olunakulamba. Go to God and repent. Abaweereza fena otwa backsliding go back to God. He wants you so much. Obenga osobola okuwambula mu byaka. Yes katwire tovaawo.